Ja sam knjiga Romkinja. Knjiga sam Albanac. Knjiga osobe sa invaliditetom. Moj naziv knjige je SOS Volonter prevencija samoubistva. Ja sam knjiga Ratna veteranka. Knjiga Musliman. Ja sam knjiga Protestant. Predstavljam knjigu Izbjeglica. Knjiga sam Rom. Knjiga Zaštitnik životinja. Gej knjiga. Knjiga Vegan. Knjiga Osoba bez roditelja. Ratni sam vojni invalid i knjiga sam koju treba čitati da bi se saznalo kako žive ljudi posle učešća u nekim oružanim sukobima. Ovo je spisak knjiga, kao u biblioteci, a knjige su u stvari živi ljudi, autentični ovi ljudi i njihove životne priče. Tako da vi kao čitalac možete doći u biblioteku, dobijete člansku kartu i iznajmite knjigu i provedete pola sata sa njom, ona vam priča svoju životnu priču, pitate sve što vas zanima o toj knjizi. Ove roze su zauzete, ostale su slobodne, možete da izaberete, danas ovde do 5, toplo preporučujem. Hvala. Hoćemo da čitamo? Pa možemo zajedno nastaviti? Naravno, kako da ne. Znači, svi ovde čitamo knjige da bi se suočili sa nekim svojim strahovima, predrasudama i stereotipima koje imamo u određenim kategorijama ljudi. Smatram da čitaoci i čitateljke treba da me čitaju iz jednog veoma bitnog razloga, jer će čitajući me saznati mnogo o gej populaciji, o njenom funkcionisanju i životu u Srbiji. I ovde sam da bih razbila predrasude o Romima i Romkinjama. Ja mislim da je bitno pročitati mene kao knjigu, ne bi li se pričalo o temi samoubijstva, jer se o toj temi jako malo priča na našim prostorima, a jako puno se dešava. Od mene kao knjigi možete da saznate zbog čega tražioci azila dolaze ovde u Srbiju. Treba da me čitate, da razbijete predrasudu da nisu svi muslimani mali i crni i s brkovima, da nismo svi Sulejma veličanstveni, nego da nas ima i ovakvih momaka, visokih i plavih očiju. To je knjiga koja priča o tome kako osobe sa invaliditetom žive. Svi što dolaze su mladi ljudi, naročito srednjoškolci koji se zanimaju za život jednog Albanca u Beogradu. Smatram da je vrlo bitno da se ja čitam, zato što je vrlo bitno da ljudi znaju više o svojim pravima i kako mogu da reše ako imaju neki problem. Govorim o tome šta znači biti hrišćanin protestant u Srbiji. Sa čitaocima govorimo o problemima zaštite životinja i predrasudama i problema s kojima se zaštitari životinja sukobljavaju svakoga dana u našem okruženju. U ovoj knjizi možete pročitati kako vegani posmatraju odnose ljudi prema životinjama, prema okruženju, prema drugim ljudima, prema planeti. Mislim da je ljudima zanimljivo da razgovaraju sa mnom zato što kada uzmu knjigu Osoba bez roditelja uglavnom očekuju neku osobu koja je tužna, koja ima težak život, patetično i slično, onda nađu na mene koji sam suprotno od toga, tako da kao i sve druge knjige razbijemo predrasude o osobama koje žive bez roditelja. Mislim da sam jedna od interesantnih knjiga i dosta sam čitana. Knjige različite utiske ostavljaju na ljude. Lakše je kada neko to ispriča oči u oči, tako da je svakako to zanimljivije. Pričala sam sa ženom Romkinjom i smatram da je ovaj način čitanja knjiga, kako ga nazivaju sami organizatori, jako koristan, zato što možeš uživo da postaviš pitanja koje recimo ne može direktno da ti da knjiga ili koje moraš da pronalaziš i da kopaš po knjizi ako je u pitanju stvarno knjiga pisana slovima. Saznala sam jako puno o problemima trgovine ljudima u Srbiji, nešto što nisam do sad mogla da pročitam ni u novinama, niti da se na neki drugi način obavestim. Živa je
interakcija između osoba. Ja je jako podržavam i sviđa mi se, uživam u tom nekom razgovoru, stvarno. Idem sad opet da vidim neku knjigu, sledeću knjigu, da. Interaktivno, knjiga priča sa vama. Čitao sam sada Romkinju, planiram da čitam još neke. Mislim, ceo sklop kako je to sve planirano je jako dobro, zato što bukvalno možemo da se uživimo u njihove priče. Čitala sam danas Izbjeglicu i osobu oboljela od HIV-a i sad sam uzela gej osobu. Čitali smo Albanca, geja, muslimana. Pa zanimljivo je. Nešto je i tužno, ali naučili smo dosta toga. Mi smo razgovarali sa ratnom veterankom sa invaliditetom i vrlo je bila zanimljiva priča. Dobro bi bilo i gledala sam žive knjige i pričali smo malo, bilo je lepo. HIV, seksualno zlostavljanje i ono što se ubije. Da. Meni je čudno da neko može tako da živi, ali eto da im kako uspevaju. Kroz razgovor može mnogo da se proširi razmišljanje, predrasude da se otklone i tako. Pa ja o gejevima i lezbijkama sam mislila mnogo, drugačije sam razmišljala, on je mali, sad imam mnogo pozitivnije utjecaj. Čitali smo lezbijku i feministkinju i vrlo je zanimljivo, znači vrlo, osoba sa HIV-om je vrlo potresna, to nas je baš ono... Meni je bolje da kad slušam životnu priču nego kad čitam. When we brought the Living Library to Serbia, a lot of people were skeptic and thought it won't work here because people are not ready to speak to strange books like gay or Roma or different religions, different ethnic minorities, different national minorities. And it is exactly the opposite that we experience. People are really enthusiastic about the concept. Čini mi se da je ljudima u Srbiji, koji svuda u svetu pomalo dosta knjiga, brošura, definicija i zakona koje mogu da čitaju. Dosta im je čak i statistika koje pokazuju koliko je raširena i netolerancija i diskriminacija i želeli bi da čuju živu reč, želeli bi da čuju reči i svedočanstvo onih koji se upravo zato što se razlikuju od većine suočavaju svakoga dana sa nepravdama, sa preprekama. Čini mi se da je to jedan način učenja koji do sada nismo primenili u Srbiji i zato smatramo, razumevajući koliko je važno da svi zajedno naučimo kako biti tolerantan. Živa biblioteka funkcioniše kao i obična biblioteka s tim što su knjige živi ljudi. I sada to kada pričam nekome koga želim da uputim u živu biblioteku i kada ispričam svu tu, sve što je zanimljivo u vezi žive biblioteke i kada stanu i taj moment kada me pogledaju i kažu wow, da wow, u stvari ovo je sjajno, hajde da vidimo, hajde da uzmemo da pročitamo nešto, hajde da saznamo nešto novo. I jako mi je drago što ima toliko mladih ljudi, učenika, srednjoškolaca, koji su zainteresovani da čuju nešto zanimljivo o tim knjigama koje mi danas imamo ovde na raspolaganju. Čitaoci imaju pravo da čitaju pola sata, mogu eventualno da produže još nekih 15 minuta, ali uglavnom to vreme jeste dovoljno da se onako malo pomere iz svojih strahova i svojih predrasuda. Zapravo svi izlaze oduševljeni i svi izlaze sa nekim novim saznanjima i stvarno su jako iznenađeni, naročito oni čitaoci koji su imali predrasude i kikotali se da li da uzmu neku knjigu ili da ne uzmu. I taj osjećaj u stvari kada izađu iz čitaonice i kada su ushićeni i došli su da pročitaju jednu knjigu, pročitali su ih 4 ili 5, to je stvarno nevjerovatan osjećaj. I to je u stvari za nas koji se bavimo zaštitom ljudskih prava jedna nevjerovatna nagrada. Živa biblioteka za mene je verovatno najmoćnija metodologija zapravo za upoznavanje sa sopstvenim strahovima. Zato što gomila diskriminacije zapravo potiče od toga, od straha, od osnovnog straha i kada taj strah postane mržnja i postane akcija, tu se dešava najveća diskriminacija.
živa biblioteka zapravo daje mogućnost ljudima da upoznaju nekog koga nikada do sada nisu videli. Knjige su birane iz onih grupa koje su ugrožene, odnosno prema koje su često predmet stereotipa, negativnih stereotipa i predrasuda. I upravo iz tih grupa mi smo izabrali najatraktivnije knjige. Svaka knjiga ima svoju priču. Svaka knjiga ima svoje iskustva neka koja želi da podeli sa drugima. The Serbian society is extremely diverse, and of course diversity is something that must be understood rather than uniformized and ignored. Ovde se daje mogućnost samim knjigama koje pripadaju diskriminisanim grupama da pričaju jedni sa drugima i da shvate da nisu usamljeni u svemu tome, da ima ljudi koji imaju drugačije probleme, ali su svi zajedno u toj nekoj lepoti različitosti. Stavovi se jako teško menjaju kod odrasle populacije gde su oni već formirani, ali kod mlade populacije gde se još uvek može uticati njihove stavove, razgovor i živa reč, interakcija sa osobom, sa knjigom u ovom slučaju je izuzetno dragocena. To je najbolji način da se promene stavovi. Predrasude su u korenu diskriminacije. Ako želimo jednu otvorenu, tolerantnu Srbiju, onda ovi i svi drugi načini učenja kako biti tolerantan, kako uvažiti drugoga, su nešto što nam je neophodno. Volela bi da se ove knjige prošetaju celom Srbijom i naročito u manjim mestima da imaju priliku da ispričaju svoje priče. Svi građani i sve građanke zaista mogu dobiti prave informacije od osoba koje pripadaju nekim marginalizovanim grupama. Svako mi preporučila svakako da dođe i da porazgovara i da obrati pažnju ljude u njegovoj okolini, možda baš puno živih knjiga hoda pored njega, on nije ni svestan. Kad se priča u 4 oka ili tako, više se sazna. Mislim da bi ovo trebalo malo češće i malo više da se tretira čak i u osnovnim i u srednjim školama. Mislim da projekat koji širi vidike. To je jako dobra ideja i meni se generalno mnogo sviđa. Najneposredniji način zapravo da se upoznamo sa ljudima koji trpe, koji su diskriminisani. Strašno podržavam ovakve stvari, mnogo mi se dopada. Žive biblioteke u stvari treba organizovati što češće, što više. Do sad stvarno nikada nisam nailazila na nešto ovako i mislim da ovo treba da se nastavi. Mislim da je jako neophodno na ovim prostorima. Da naučimo sebe i druge o životu, o ljudima, o ljudskim pravima, da pokušamo da razumemo šta je to u stvari život i ko smo mi stvari.